Dobar dan! Na jednome satu prirode i društva već smo malo razgovarali o zdravlju i na koji način mi čuvamo naše zdravlje. Brigom o sebi čuvamo naše zdravlje. I što smo rekli, na koje sve načine čuvamo naše zdravlje? Tako što se zdravo hranimo, što se dosta krećemo, boravimo na svježem zraku, a i tako da pazimo na čistoću. A osim što trebamo paziti na svoju čistoću, trebamo paziti i na čistoću našega planeta. Pa pogledajte ovdje. Ovdje vidimo jednu sliku planeta Zemlje. A to je planet na kojem mi živimo. Jedini planet koji nam može osigurati sve uvjete koji su nama potrebni za život. Ovaj tjedan malo ćemo zahvaliti tom našem planetu što nas tako čuva i pazi, tako što ćemo obilježiti jedan dan koji se obilježava svake godine 22.4. odnosno 22. travnja obilježava se dan planeta Zemlje. A zašto mi obilježavamo dan planeta Zemlje? Zato što je Zemlja nama jako važna. I ako je Zemlja zdrava i čista, tada smo i mi zdravi. Zato Zemlju moramo jako paziti, a možemo je paziti na razne načine. Sigurno neke od tih načina već znate. Ajde, pokušajte se malo prisjetiti na koje sve načine možemo brinuti o Zemlji. Jeste li malo razmislili? Idemo sada zajedno pogledati na koje načine možemo brinuti o Zemlji, odnosno o našem okolišu. Okoliš je prostor koji nas okružuje. Sve što nas okružuje, to je okoliš. A o njemu možemo brinuti na razne načine. Pogledajte ovdje. Ovdje sam pripremila za vas stranicu na Easy-u. Vi ćete je isto proći sami malo kasnije, a sada ću vam je prvo ja malo pokazati. Kao što znate već na Easy-u uvijek možete kliknuti sa strane na ovo uho da biste čuli što nam ima za reći. Istražujmo svoj okoliš. Evo ga, na svaki tekst možete kliknuti, ali naravno možete se i čitati sami. Idemo sada poslušati koji je naš zadatak. Promotri fotografije. Postoji li razlika između ovih dviju voda? Koja je razlika između njih? U kojoj bi se kupao? Zašto? Što misliš, kako je nastala ta prljava, zagađena voda? Evo ga, poslušali smo. Jeste li čuli pitanje? Lijevo vidimo čistu vodu, a desno zagađenu vodu. Tko je zagadio tu vodu? U njoj se nalaze razne flaše, boce, metalni predmeti i taj otpad nastao je od ljudi. Nažalost, neki ljudi ne brinu o okolišu, a samim time utječu i na svoje zdravlje, ali i na zdravlje svih ostalih ljudi okolo, jer čista voda je nama jako važna za život. Kako bismo mi zadržali tu čistu vodu čistom, moramo paziti kako se ponašamo prema prirodi. U prirodi ostavljamo samo tragove svojih stopa. To je jako važno za naučiti i za zapamtiti. Ovdje se nalazi jedna snimka koju želim da pogledate sami. Sad ćete lijepo istražiti na koje sve načine možemo čuvati naš planet čistim. To ćete saznati u ovoj snimci. A ja ću sada spomenuti neke načine, a to je recikliranje. Jeste li ikada čuli za recikliranje? Kako bismo sačuvali prirodu i što je manje zagađivali, potrebno je paziti na razvrstavanje otpada. Jer, djeco, nije svaki otpad smeće. Nije sve što bacamo u smeće. Neke od tih stvari su otpad. A otpad možemo razvrstavati. Pa sada malo razmislite na koje sve načine možemo razvrstati otpad. Možemo odvojiti plastiku
papir, staklo, metal i biootpad. Biootpad je sve ono što se može razgraditi u prirodi kao razni ostaci od voća i povrća koje više nećemo iskoristiti. O recikliranju ćete saznati u ovome videu. Evo ga, i u našoj školi, draga djeco, se skupljaju plastični čepovi. A zašto skupljamo plastične čepove? Ovako. U našoj Republici Hrvatskoj djeluje jedna udruga oboljelih od leukemije i limfoma. I sada mi njima malo pomažemo prikupljanjem plastičnih čepova koji se prodaju za reciklažu. I sve što se zaradi ide toj udruzi. Tako da recikliranjem možemo isto i pomagati ljudima. Recikliranje nam je korisno na puno načina. A pogledajmo sada ovdje, jedan zadatak imamo. Trebamo spojiti parove. Papir, baterije, plastika i staklo. Spajamo parove, a nakon toga prelazimo na iduće pitanje. Vidite ovdje dolje. Iduće pitanje. Što ćemo od toga staviti u koji spremnik? Gdje ćemo staviti plastiku? Gdje ćemo staviti staklo? A gdje papir? To ćete vi sve znati kada pogledate sadržaje na ovoj stranici. I za kraj čeka nas jedna snimka naše lijepe Hrvatske, da se prisjetimo malo kako lijepo izgleda naša Hrvatska i da to održimo. Sada ćemo zajedno proći što ćemo zapisati. Lijepo ovako. Pogledajmo ovdje. Vidite? U udžbeniku na strani 58 imamo naslov Tko se brine o okolišu? Nakon što smo pogledali ove snimke na internetu, pročitat ćemo u udžbeniku na strani 58 malo o okolišu. Ovdje imamo dvije slike. Dječak posprema krevet i na taj način brine o svom bliskom okolišu, jer njegova spavača soba je njegov okoliš. A ovaj dječak sa psom je u parku. Pas je obavio nuždu, a dječak ima obavezu pokupiti za svojim psom. Radite li i vi isto i za svojih kućnih ljubimaca? To bismo svi trebali raditi jer na taj način brinemo da naš okoliš bude čist. Okoliš u kojem živimo treba biti čist i uredan. Brigom o okolišu brinemo se o zdravlju. Trebamo razvrstavati otpad, a o tome smo pričali malo ranije. A na koji način ćemo razvrstati otpad? Pogledajmo ovdje. U zeleni spremnik stavljamo staklo. U plavi spremnik papir, u žuti plastiku i u ovako sivi, ovdje izgleda ljubičasti, ali u sivi stavljamo metal. Ok, sada smo malo lijepo govorili o razvrstavanju otpada, a o okolišu i o brizi o okolišu ćemo nešto zapisati i u svoju bilježnicu. Pa ovako, prvo pogledate malo ove snimke na internetu, zatim pročitate u udžbeniku na strani 58 o zaštiti okoliša, a onda malo i zapišete u bilježnicu gdje vas čeka jedan zadatak. Doviđenja!